Turabasuhuje inshuti bavandimwe mukomeje gutega amatwi ibiganiro byacu. Ubu ni ku wa gatanu itariki ni 12 z'ukwezi kwa karindwi 2024. Amakuru yacu turibanda cyane mu bakomeje kuvugwa hirya no hino ku isi. Reka tuyahereye mu gihugu cya Argentina. Biravuga yuko abafaransa babiri ari bo bamaze gutagwa mu mvuto kubera impamvu zo gushurashuza umwe mu badamu bo mu gihugu cya Argentine. Aba basore babiri b'abafaransa bahora bakina umukino wa rugby, bakaba baratawe muri yombi guhera umunsi wa mbere. Uyu munsi bakaba barengutse imbere y'urukiko. Bikavuga yuko rero kuri uyu wa kane igipolisi cya Interpol ku kigo cyacyo cy'i Buenos Aires cyataye muri yombi aba basore babiri bafatiwe mu mujyi wa Mendoza, bakaza kwerekezwaho bagomba gucirwa urubanza. Hugo Adaru w'imyaka 20 ndetse na Oscar w'imyaka 21 bakaba bahagaritswe ku wa mbere mu mujyi wa Buenos Aires muri Argentine, nyuma y'uko bagerageje gufata ku nguvu ndetse bakanakubita cyane uyu mudamu mu gihugu cya Argentine. Kavuga yuko byakorewe mu hoteli bari barimwo, aho bari barangije gukina urukino rw'abahuguzaga mu mikino bari bagiyemo ya rugby. Aba bafaransa bombi rero bikaba bivuga yuko barangije umukino wa rugby, ubu bakaba bawurangirije mu ibohero. Bo bikavuga yuko uyu munsi bari buze gucirwa urubanza, bakaba berekejwe ahantu ibirometero hafi 1000 aho bari buze gucirwa urubanza. Nayo mu bijyanye n'amatora biravuga yuko nanone leta y'Ubufaransa ikomeje gutsindwa, uko abatavuga rumwe na leta bo bakomeje gufata ibibanza bikomeye cyane mu nteko nshinga amategeko. Naho mu gace ka New Caledonia biravuga yuko naho ibintu bitakomeje koroha, aho turi mu Bufaransa nanone, aho bivuga yuko igihugu cy'Ubufaransa kimaze koherezayo byibuza ingabo, abapolisi n'abajandarumori kugira ngo bakomeze guhangana n'abitwaje intwaro muri icyo kirwa cya Caledonia. Nayo muri Israheli biravuga yuko Israheli ikomeje kuburira abaturage bo muri Gaza City, aho no mujyi munini wo muri Gaza Strip. Bikavuga yuko Israheli yakoresheje amareflete kugira ngo iburire abaturage yuko ishobora kuhagaba ibitero, bityo ikababuza yuko bashobora kuba bo kwimuka muri utwo duce baherereyemo kugira ngo badashobora kuhakomerekera. Naho kandi ikindi Israheli itangaza nuko kuri uyu wa gatatu yuko yo yashoboye gushira hasi ibirindiro bikomeye bya Hamas mu kumenagura tano 8, ndetse tukavuga yuko ibikoresho nk'iby'itumanaho ndetse n'imbunda zikomeye zashoboye kwangirizwa muri ibyo bitero byakozwe kuri uyu wa gatatu itariki 10. Israel kandi iravuga yuko nanone mu gihe ibiganiro by'amahoro bikomeje kubera aho muri Cairo, turi muri Misiri, biravuga yuko Israel yohereje intumwa zayo kugira ngo zigende kuganira ndetse n'intumwa za Hamas kugira ngo barebere hamwe uburyo ki amahoro yakongera kugaruka mu gace ka Gaza. Tugarutse muri Amerika biravuga yuko Perezida Biden uyu munsi kandi yongeye kwibeshya agahamagara izina rya Putin, perezida w'Uburusiya, mu gihe yogahamagaye izina rya Zelensky, perezida wa Ukraine. Ibyo bikaba byabaye kuri uyu wa kane, aho inama y'umwiherero wa OTAN yarangiraga. Biden akaba yabishushanyijeho muri uwo mwanya ubwo yajaga guhereza mugenzi we ijambo agahamagara izina rya Putin. Gusa kandi Biden ntabwo yabigendeyemo, yongeye kwigarura aravuga ati ntabwo ari njye, ahubwo nuko Putin ari mu mutwe nshaka kugira ngo turebe uko twamukura ku butegetsi.